Bog, ja sam Dora Mahađek, suosnivačica startupa DigiSite. DigiSite se bavi primjenom umjetne inteligencije u području medicine. Zapravo problem koji mi pokušavamo riješiti je to da se trenutno dijagnostika u medicini bazira na vrlo sporom i dugotrajnom pregledu uzoraka pod mikroskopom s ciljem detektiranja patološki promijenjenih stanica, u nekim slučaju njihove kvantifikacije kako bi se procijenili nekakvi prognostički parametri i sl. U svijetu trend smanjenja broja patologa te incidencija tumora se svake godine povećava, što zapravo rezultira time da su patolozi preopterećeni obimom posla koji imaju, a pacijenti čekaju dugo na samu dijagnozu. Trenutno, kako se proces dijagnosticiranja vrši je da u slučaju sumnje na nekakvu malignu bolest, patolog će uzeti komadić tkiva te će ga pogledati pod mikroskopom tražeći neoplastične, tj. patološki promijenjene stanice. Takav pristup je vrlo spor, upravo zato što patolog gleda pod velikim povećanjima, nije mogućnosti proći cijeli preparat, a i vrlo je subjektivan. Neke stanice će možda izgledati kao patološki promijenjene, drugi patolog će reći da nisu. Ono što Marvin pruža je automatizaciju cijelog procesa dijagnosticiranja te zapravo puno objektivnije rezultate nego što bi ih dobili tradicionalnim pristupom. Znači, implementacija nekakvih novih tehnologija, poput umjetne inteligencije, može riješiti probleme koje smo spominjali. Problem je u tome što u patologiji općenito nemamo široku upotrebu digitalizacije. Skeneri uzoraka tkiva na tržištu postoje, ali većina institucija se ih ne može priuštiti. Marvin je skener visoke rezolucije, razvijen po uzoru na 3D printere, te upravo korištenjem jednostavnijeg hardvera i razvojem state-of-the-art algoritama smo postigli puno nižu cijenu u odnosu na skenere na tržištu, ali puno bolju funkcionalnost. Znači, trenutno DigiSite čini 5 osoba, Dominik koji je razvio cijeli hardver, imamo Lea, Krunu i Andreja koji su developeri i što se tiče medicinske strane to pokrivam ja. Osim toga surađujemo sa Zavodom za patologiju na Veterinarskom fakultetu tu u Zagrebu te sa Vinogradskom bolnicom, tako da imamo veliki krug mentorstva iz područja medicine. Znači, krajnji cilj nam je razviti 1000 aplikacija koje su potrebne u patologiji kako bi pomogli liječnicima ubrzati sam proces dijagnosticiranja. Problem je što trenutno razvoj takvih algoritama zahtijeva osobe koje imaju duboko razumijevanje samih podataka, u našem slučaju tkiva. Takav pristup je izrazito skup, a osim toga dugotrajan. S tim na umu razvili smo potpuno automatski način označavanja medicinskih podataka i zapravo omogućili da razvoj takvih algoritama bude ekonomski isplativ i puno brži nego što bi inače bio. Implementacija Marvina u rutinsku praksu omogućit će ranije dijagnosticiranje tumora, brže započinjanje liječenja te bolji ishod.